Во пресрет на новогодишните празници, една од најпопуларните српски пејачки, Јелена Томашевиќ, ќе одржи концерт на Винтерленд. Денеска, на моје огромно задоволство, Јелена е со мене во емисијата на Репортер. Јелена, добро вечер и мило ми е што после 2 години ве повторно се гледаме. Добро вечер и мени е такоđe драго да се видимо после 2 godine и некако много брзо време лети или ми се чини како ми старимо, некако све нам ми брže. Вие настапувате вечерва на Винтерленд. Дали имавте малку време, бидејќи стигнавте вчера, да се прошетате низ градот, да го видите Скопје, да видите како изгледа празнично градот? Prelepo je ukrašen grad. Danas sam prošetala sa mojom prijateljicom i saradnicom Monikom, tako da smo malo uživale, ali prekratko je. Ipak ovde treba ostati par dana pa da može da se uživa stvarno u lepotama grada. Svakako sam ja često i u Makedoniji i u Skoplju i na kraju krajeva ovde sam radila drugi album sa Darkom Dimitrovim, tako da sam često stvarno bila u Skoplju, a nekako eto, to je sve krenulo od albuma, pa se nadovezali ovako i ovi koncerti prelepi. Pre 2 nedelje sam imala fantastičan koncert u Bitolju Тогаш имавте и одлична реакција и рековте дека камерним оркестром нjihovim, да. Тогаш рековте дека македонската публика, посебно публиката во Битола, дека ви направила на вистина голем кеф и дека многу во звучело сето тоа. Дека не сте очекувале дури така реакција. Jeste. Očekivala sam zato što nekako uvek su Makedonci u tom smislu, kad govorimo o publici koja dolazi na moje koncerte, nekako za nijansu srdačniji, ne znam, još više nekako uživaju. Tako da je bilo božanstveno. Vratila sam se sa utiscima u Beograd i dugo su me držali. I poseta domu Tošta Proeskog i njegovim roditeljima takođe tog dana baš bila onako jako emotivna. Вие кажавте дека преку социјалните мрежи всушност кажавте дека сте поминале преубав ден во Крушево, дека посетивте спомен куќата на Тоша, дека го посетивте гробот, меѓутоа дека се сретнавте и со родителите. Јас ќе ве прашав како изгледаше таа средба со родителите на Тоша? Prvo sam na grobu upoznala njegovu snajku, Toštovu snajku, a posle toga u gradu sam upoznala njegovog najboljeg druga i htela sam samo da vidim gde on živeo. Htela sam samo da vidim kuću gde on živeo i onda smo došli ispred. On se javio njegovim roditeljima i oni su izašli, nisu mi dali da samo tako prođem, nego su me pozvali u kuću. Tako da je zaista taj razgovor bio divan i značilo je i njima i meni isto što sam bila. Tako da, u stvari je sve onako kako treba da bude u životu. Tako da mi je mnogo drago, ovom prilikom ih pozdravljam ako nas gledaju i naravno Sterulija. Бидејќи е време на празници, нели така некако и го почнавме муабетот, дали е се спремно за празниците во вашиот дом? Дали накитивте? Каква е атмосферата во домот на Јелена и на Иван? Pa da, dobro, sad pred Novu godinu to kiti se jelka, kiti se dom. Evo sad razmišljamo da okitimo jelku u dvorištu, pošto to je Ninina želja. Pa pravo praznična atmosfera. Ja volim Novu godinu, nedostaje mislim samo sneg da pada, da to bude onako kako treba da bude. Ali evo, valjda će biti u januaru, nešto kažu da u decembru slabost će biti sneg. Što nama pevačima odgovara, pogotovo nama koji pevamo na trgovima. Ja sam za Novu godinu u Banja Luci na trgu i onda zaista je nezgodno kad je hladno i kad je ciča zima, onda baš bude mnogo nezgodno. Ovako bude pristojno. Имате ли нека посебна семејна традиција во времето на празниците, Нова година, Божик, после тоа? Нешто што го правите дома? Pa svakako su to Božić, Vaskrs. Nova godina je rezervisana za proslave uglavnom na trgovima ili u nekim hotelima, u zavisnosti gde pevam. A Božić, Vaskrs, to su nekako praznici koje volim da provedem u kući i sa porodicom. Вашата ќерка Нина има неполни 8 години. Меѓутоа, дали се уште верува во Дедо Мраз? Pa ona zna da Deda Mraz ne postoji, ali ja nekako ne želim da rušim tu sliku njenog detinjstva. Nekako svi smo mi dok smo bili deca verovali u to i to su one čari
kako da kažem, svakog deteta i znate ono kad kažu neću nekom da rušim Snežka Belića. E pa, ja isto ne želim da rušim Snežka Belića svom detetu, neka postepeno, kao što i vidim da već spoznaje istinu i shvata šta je bajka, a šta nije bajka. Tako, apsolutno i ta spoznaja da je Deda Mraz zapravo sve ono što je lepo oko Nove godine, svi pokloni koje dobija od roditelja, od baka i deka, od raznih naših prijatelja, da su to zapravo sve nazovi Deda Mraz čarolije. Ali je lepa sama ta pomisao da se sve to sprema oko Nove godine, da čitav jedan ritual koji se sprovodi za decu, dodela paketića i slikanja na saonicama sa irvasima za Deda Mrazom, nekako je to sve simpatično i još je mala, pa... Ima lista na želbi do Deda Mraz, neko je pismo da mu napiše što saka da donese za Nova godina? Pa pitala me skoro kako to deca pišu pismo Deda Mrazu kad mama i tata kupuju poklone, ali onda sam i ja objasnila da zapravo su to dečije mašte. Da ti svašta možda napišeš na papir sve što želiš i da to pošalješ u Laponiju, pa da prosto treba verovati u ta neka lepa čuda i neka lepa iznenađenja. Da ne moramo da budemo realisti svakog dana, da prosto nešto treba da postoji i kao deo neke naše mašte. A što je sa vas, da li vi verujete u Deda Mraz kako dete? Jesam i sećam se da sam isto kao ona tako u školi saznala da Deda Mraz ne postoji. Dobro, imam starijeg brata Darka, pa je nekako, ja sam sve brže saznavala. Naravno da mi je bilo krivo i da sam bila razočarana, ali posle sam shvatila poentu šta je to zapravo. I sećam se da smo bili na proslavi kod naše tetke i kod naših braća i sestara. I tetka je toliko dobro odglumila da je Deda Mraz stigao kroz dimnjak. Da smo mi svi, kao, to nije istina. Međutim, ona nije prestajala dok mi na kraju nismo stvarno poverovali. I to je u stvari lepota te dečije mašte i dečije slobode. I dok smo deca, budimo deca. Ja sam više za to. Бидејќи разговараме на тема Нина, какво дете е Нина? Pa ona je jedno veselo dete, razdragano i volim da kažem jedno zadovoljno dete i često naglašavam da mi je najbitnije dok je dete malo, da je zapravo srećno i da je zadovoljno i da je zdravo. Eto, to su mi najbitnije stvari, a sve ostalo može da se popravi, da se popravi ocena u školi i da se poprave odnosi i sve može, ali kada je dete zadovoljno и здраво, тоа е на прво место. Кога разговаравме пред 2 години, вие рековте дека во тој момент Нина е во фаза кога сака да биде сликарка и дека многу често ви сликала цртежи, ги оставала по дома. Каква е ситуацијата сега? Се уште сака да биде сликарка или е повеќе наклонета према музиката, према глумата, некој од вашите професии? Ne znam, to se stalno menja kod nje. Prošle godine je krenula u 1. razred i želela je da bude matematičarka, pošto se svidela matematika. Međutim, sad se to promenilo, sad bi volila da bude pijanistkinja, pošto je krenula u muzičku školu. Tako da mislim da je ona sad u fazi traženja svojih pravih interesovanja. Ima štafela i tata je kupio, Ivan je kupio štafela i oni često slikaju zajedno, pošto Ivanov pokojni deka bio profesionalni slikar u Užicu, tako da on i zna neke cake da joj pokaže, što ja recimo ne znam, ali sa njom mogu često da pevam uz klavir, neke razne pesmici, tako da vežbamo te obaveze i ja sam za to da sve proba, pa da sama odluči za godinu, 2, 3 šta će biti njen hobi, njena profesija, odnosno rano je za profesiju, ali brzo će i to doći, kad će morati da odluči čime će se ona baviti i šta će biti njena profesija u životu. Кога разговарав со Иван, исто правивме интервју пред околу 1 година, тој ми кажа дека тој попушта повеќе на Нина. Дали е се уште истата ситуација? Кој од вас двајца е построг родител, а кој повеќе и попушта и ги исполнува желбите?
Pa ja sam mnogo čitala dok sam bila trudna, razne knjige kako se pravilno vaspitava dete i jedan stav svi podržavaju, a to je da roditelji ako imaju nešto da rasprave, u smislu ako se ne slažu u vaspitanju deteta u nekoj određenoj stvari, da treba se dogovore mimo deteta šta je njihov zajednički stav i da to tako izađu pred dete. I ja se stvarno trudim da to sprovodimo u delo, da imamo iste, kako da kažem, granice koje dete mora da poštuje. I tako smo to radili od malena. I zato sada nemamo problema sa njom, u smislu ovo može, ovo ne može. Ali naravno, ona dete raste, radoznala je, svašta nešto interesuje i učim je da je razgovor u stvari najbolja stvar. Razgovarati sa mamom ili sa tatom i podeliti sa nama sve što je, da podeli sa nama sve što ne zna, sve što je muči, sve što bi htela, a ne ume, ne zna kako. Tako da, mislim da je on ovako, što se kaže, ona je više tatina mezimica i vezana je možda više za njega, ali podjednako nas voli, tako ona kaže. Велите дека често доаѓате во Скопје, дали некогаш сте ја донели и Нина тука? Da, obično kad idemo na more, mi pravimo pauzu u Skoplju i tada iskoristimo i da se vidimo sa nekim prijateljima i da se prošetamo malo po gradu. Imate mnogo prijatelji vo Skopje? Nemamo mnogo, ali imamo nekoliko prijatelja i onda obiđemo malo i grad i tako smo i u stvari Ninu i dok je bila mala sprovodili kroz Skoplje. Имате ли некои омилени места каде што сакате да ги посетите, каде што сакате да излезете, да испиете кафе кога сте тука во градот или сето тоа варира од расположението? Pa obično kad dođemo u Skoplje, ako to nije sa Ivanom i Ninom, kad idemo na more, onda je obično nešto poslovno. Da li je snimanje pesme kod Darka u studiju ili ovako koncert neki koji organizuje Monika ili recimo imala sam fantastičan koncert u MOB-u, Makedonskoj operi baletu, da pre 2 godine sa njihovom filharmonijom, tako da je to bilo... To беше лани летото, година и пол отприлика, нешто помалку. Je li tako? Da. Eto, pa ne znam tačno kada, ali to je bilo predivno i vola bi da ponovimo. Да, и македонската публика знам дека сака да дојдете и мислам дека ќе има дури и голем број на гости кои што ќе дојдат на концертот вечер. Што ќе понудите на публиката, што ќе може да слушнат? Večera sam sa mojim bendom, tako da pevaću svoje pesme sa prvog i drugog albuma, odabrane, i singlove koji su izlazili do sad. Tu će biti i obrade Bijelog dugmeta i Olivera Mandića koje sam snimila za projekat Zvezde pevaju zvezde. Tako da i te svoje obrade ću pevati. Biće tu i blok narodnih pesama u našim aranžmanima, izmenjenim, koje ja volim da pevam i koje sam na kraju krajeva pevala i kao dete igrajući u Vrašiću. Pijete li makedonske narodne pesme vo toj... Pa da, ja sam bila folklorašica kao dete, igrala sam u folkloru i pevala izvornu muziku i nekako ta želja da održim i taj repertoar je i dan danas ostala. A mnogo pesama iz makedonske izvorne muzike se nalazi na mom repertoaru i tako da uvek otpevam bar 1 ili 2 makedonske, tu su i one. Дали на репертоарот се наоѓа песната што испеавте за Нина или песната што Иван ја испеа лани на детскиот фестивал која што е посветена на вашата ќерка? Дали тоа некогаш го пеете на концертите? Pa, nažalost ne, zato što je to muška je pesma, ali je i dečija pesma, tako da možda nije ni prilika, ali svakako Ivan je pevao recimo tu pesmu baš nedavno na jednom dečijem festivalu i preslatka mi je ta pesmica, stvarno. A ja sam snimila, zove se Uspavanka za mrava i vidim da je jako popularna među decom. Na YouTube-u se nalazi, a Sergij Četković, moj dragi kolega, snima crtane filmove za decu. Zove se Lola i Mila po njegovim ćerkama, a ja sam snimila tu Uspavanku upravo za taj crtani film i tako je ta Uspavanka sad postala hit među decom. I kad se pojavim na ulici ili tako neki klinci iz vrtića, krenu da pevaju, mislim, potpuno, eto sad imam hit među najmlađom publikom. Како се запознавте со Иван? Како почна вашата љубовна приказна?
Pa, kako da kažem, to je više onako neka priča koju mi nešto ni ne pričamo ovako u medijima, ali svakako da je to dugo trajalo, to poznanstvo, da bi onda na kraju zapravo snimana je pesma za manastir Đurđevi stupovi. To je bila jedna akcija za obnovu tog manastira i tu smo se sreli na snimanju tog spota. Tako, zajedno smo snimili strofu i tako, posle mnogo godina smo se tu sreli. A posle toga smo se družili, povremeno viđali i tek kasnije pred Euroviziju, da. Сега неодамно имавте интервју во кое што кажавте дека не сте сакали Иван да ве запроси официјално, дека веќе сте му кажале да ќе се омажите за него, меѓутоа тој сепак изведил прстен и ви изненадил некое време потоа. Pa da, dobro, to sam ja ispričala, možda malo nevešто sam to ispričala, ali svakako suština je ista. Više zabavno za gledanje. Pa da, suština je ista, to je da je meni Ivan već smo pričali o tome da hoćemo da stupimo u brak i sve smo se dogovorili i zakazali i svadbu, sve. I onda ja sam zapravo i njega htjela da oslobodim negde toga, ne moramo ništa, nikakva veritba, ništa, pošto ćemo odmah praviti svadbu. Međutim, on je zaista bio divan u tom smislu, nije hteo da ga oslobodim toga, već je danima nosio prsten za mene i čekao pogodan trenutak. I onda se desilo da smo bili u Londonu, on je imao predstavu, ja sam bila sa njim. Tako svaki dan smo šetali po Londonu i jednom smo šetali po parku St. James i svi sede i leže na travi, tako su svi nekako opušteni. Bio je divan dan, junski, baš onako nije padala kiša za divno čudo u Londonu. Tako smo i mi legli na travu i gledali u oblake, pričali i ja sam rekla, jao, kako sam ja sada srećna. I on je, aha, srećna, ovo je trenutak. I onda je izvadio prsten, kleknuo ispred mene i ja sam bila u šoku. Baš me iznenadio, zato što sam zaista mislila da ćemo to preskočiti, mislim. Naravno, ja sam pristala, rasplakala sam se čak. A onda je prolazila grupica Kineza, ispod naše rute. I pao je aplauz, da. I onda smo se naravno i smejali na kraju i on je rekao nama aplauzi ne ginu, gde god da se nađu. Da, to je ta javna profesija. I bilo je mnogo slatko, stvarno. Tako da, eto, uspio čak da me iznenadi, bez obzira što sam i znala da ću se udati za njega i da kad nam je svadba, opet je ispalo fenomenalno. A što ve privlače najmnogo ka Ivan na početokot? Pa dobro, svakako to što je atraktivan muškarac, ali meni to zaista, da je samo to, meni to ništa ne znači. Meni je mnogo više od toga bitno, kao pretpostavljam i svim ženama. Za pravu vezu mi je bitno da mogu sa njim da pričam, da je duhovit, on je jako duhovit, radi na svojoj duhovnosti izuzetno kao i ja. Tako da postoji puno stvari koje mi se dopadaju, osim tog fizičkog izgleda koji na prvi pogled privuče dvoje ljudi, ali ako nemate neke suštinskog nekog odnosa, onda mislim da to nije dobro. Da li mislite дека е време да направите нешто заедно? Дали тој да биде гостин во некоја ваша песна, вие да учествувате во некој од проектите што ги прави Иван? Pa za sad nismo to planirali, zato što se trudimo da odvojimo nekako privatni život od poslovnog, ali možda jednog dana, što da ne, možda u nekom mjuziklu ili možda u mom spotu, što da ne. Ovako smo za sad stvarno uspjeli da razdvojimo ja svoj posao, on svoj posao i mislim da je to pametno, a u budućnosti ako помешамо послове, то може бити само плюс. Еден голем дел од вашата работа изминатите неколку години беа Пинкови звездички. Публиката, да речеме, оние што не ве знаеа претходно, нови генерации ве засакаа преку Пинкови звездички, меѓутоа вие ја изненадивте јавноста кога кажавте, окей, јас веќе нема да бидам дел од овој проект. Што се случи? Зошто ги оставивте Пинкови звездички? Pa prošle godine, kao što vidite, ove godine ni nema Pinkovih zvezdica. Znači već se taj format... All Stars, poslednja sezona. Da, bila je poslednja sezona. Jednostavno, bilo je puno već, 4 godine sam bila tamo, bukvalno 10 meseci
traje taj show, ne traje 2 ili 3 meseca, zaista je to dug period i nekako mislila sam da ipak treba da se odmorim i da se posvetim nekim svojim planovima. Bilo je stvarno tada puno koncerata, puno putovanja, onda suprug moj snima u Rusiji. Da, vi je čisto i Pa smo patuvavte često v Rusiji išle v i toj tamo period. i tako nekako sam imala onda više vremena da se posvetim i ćerki, i suprugu i svojoj karijeri. Ali svakako je taj projekat nešto najlepše što mi se desilo posle naravno Eurovizije i albuma i predivnih koncerata. Ta deca koja su se tamo pojavila su najvrednije iz tog šova. To su fantastični vokali, deca koja neumorno rade i koja nas bolje razumeju nego njihovi roditelji. Često smo lakše dopirali do dece nego do roditelja i često sam apelovala na roditelje da pričaju sa svojom decom kod kuće šta treba da slušaju, šta ne, da utiču na njihov ukus dok su mali, jer posle toga ipak dete kada ima postavljene neke, da kažem, standarde iz kuće može da razluči šta je kvalitetno, šta nije, a ne samo u muzici, nego i u prijateljstvima, kroz život, uopšte u izborima, šta je dobro, šta ne. Jer kad se dobro postavi taj sistem vrednosti od malih nogu, onda posle nema zime u budućnosti. Ива, Сусема, за крај, што е следно? Дали планирате, дали работите веќе на нов албум? Публиката мислам дека веќе некое време чека да издадете нешто ново. Hoću skupim pesme, imam već nekoliko fantastičnih pesama, tako da ja se iskreno nadam da ću što pre to da završim i da vas sve obradujem novim pesmama. Дали е тука вклучена и некоја соработка со Дарко Димитров или некој македонски композитор? Svakako, moraće Darko ponovo. Ти благодарам што одвои време, 1 час, 2 часа пред концертот што ќе го одржиш во Скопје и се надевам дека се гледаме во некоја следна прилика, бидејќи мене, барем, ми е секогаш убав разговорот со тебе. I meni isto, hvala na pozivu i nadam se da se vidimo što pre. Ili ovde ili u nekom drugom gradu.